Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз. Ата! Ол атасы. Бүгін Норыз ғой. Бар сүмірек алып келші бар. Азыр. Осы қатындарға түсінбейсің. Сүмірек мерде тұрса, кухняға кеп та де. Атасы? Мына сүмелек, ал жаш баланың горшогу. Беркет. Watch it go. Look at her now. Watch it go. Look at her now. Elle a le regard qui tue, cheveux longs.